Gwapo kayo tono, di ba? Ang isa nga ni. Sama po na sa itong panghunahuna. Pag dili insakto ang atong panghunahuna, puro negatibo, yabag yun na. Apektado ang atong ginabuhi kung ang atong hunahuna dili maayo. Nabatay panghunahuna na nadaon ta sa atong sarili. Sama na ngayon, uy, kalit ba na naay hunahuna nimo na, uy, gingana kanila. Dapat mabalos jud ka. Imo silang, imo pumbuhaton ang ilang gibuhat sa imuha. Or dapat masuko jud ka, ipakita nimo na dili ka dapat api-apihon. Kada mobalos ka og mga pangit na mga butang sa bang tao. Ang mas lala pa ngani. Tungod kay naay negative nimo na hunahuna. Hunahuna na ka na magpakamatay na lang ko. Kay wala man ko'y pulos di ay. Ay wala man day ko gihigugma sa Ginoo. Naay mga hunahuna, mayon pa na. Nagdili man gyud tinuod ang Ginoo. Wala gihapon ko na bago. Wala ko gimahal, way tao nagmahal nako. Natural na mahitabo sa ato diri sa kalibutan. Kay bisan si Jesus Christ sa dihang gitintal siya sa yawa, ana ang yawa gyud nagapalibot. Kung sa panahon ni Jesus na ang yawa mutintal, no? Sa tuwa kaya naa gihapong panahon na ang yawa naa sa tong palibot, gingon pa sa Pedro na ana ang yawa nagalibot-libot sama sa leon. Kay gingon po sa Efeso sama naa siya sa hangin. Dili nato sila makita na ang mga demonyo naa sa tong palibot. Pero sila ang nagsulsol na maghatag og negative na panghunahuna sa atong kaugalingon. Dapat ato ang ampingan ang atong hunahuna. Kay kung imong ginaalaw ang sulsol sa yawa sa imong kinabuhi, mahimo gayud na ikaw ang luoy. Sahay baya no? Ang problema yung mga tao na atong pirming kauban, mga barkada, sila ang gigamit sa yawa, nagisusulan sila. Yan aminaw dayon ta. Ay ngani bay, ngani mong buhaton bay. Sila ang gigamit karon sa yawa na aron ikaw maminaw sa ilaha kay amigo man mo. Pero timan-an mo kanunay na dapat yun ang imong hunahuna ang pingan gayud nimo. Pinaagi sa gahom sa atong Ginoo. Kinahanglan na magmainampuon ka, magbasa ka sa Bible. Kay dira magsugod ang proteksyon ug giya sa imong kinabuhi. Labisan aduna may sulsul sa yawa, mahimo gayud na walay effect ang iyang gisulsul sa imo. Kay protektado man ka sa gahom sa Ginoo. Pinaagi sa pangalan ni Jesucristo. Walay bisan kinsa nga makalupig kanimo kung kauban nimo ang Dios.